Evo delegacija, dirka tisočletja, ne? 3, 4, zdaj! Tako, evo, gremo en krog. Bomo naredili en test proti T-Maxu in gremo posnet par tako, eno cesto zaprto, par trikov in to je to, lih je lep dan. Tako da se vidimo, ne? Ajde, ajde. Evo delegacija, dirka tisočletja, ne? T-Max, original, proti Talaria Komodo. Bomo probali samo en drag race na brzino, cesta je zaprta. In da vidimo, ne? Verjetno pospešek bo to, pol T-Max bo itak šel mimo, ne? Ampak strojčine, ne? S T-Maxi sem odrastel, zdaj sem šaltal na strujo. Oboje imam rad, v glavnem, oboje imam rad. Zdaj bomo videli, kako gre. Evo, zdaj bomo pali en drag race, cesta je zaprta, tako da nič. Kaj, si spreman? Ajde, 3, 4, zdaj! Opa! Nisi mogel štartat! Jebalo to! Ja. Stari! Ne morem štartat, stari! Drži naprej! Ajde si, 3, 4, zdaj! Ok. O, ko mi je čudno, stari! Kaj? Da meni ni! Veš, ko mi je čudno! Ne bom znal to voziti! Wow, to preveč, veš? Ja, pa ti pravim! Wow! Ajde, si spreman! Ajde, boš rekel ti! 3, 4, zdaj! Ma kaj si roj? Evo, tega dohiteva! Ma čaki, to je v eko! Lej, tu piše eko! Ja, ma ni razlike. Ok. Čakaj, kje že sem Mode. Sport, evo. Ni razlike, a? Te bom spihal, kaj? Si spreman? Reci ti! 3, 4, zdaj! Noro! Konec, naredili smo en lep krog, malo se podružili, upam, da je bil video vam všeč, ne pozabi stisniti like in subscribe, ajde!